ini sahabat dapat berkurang. Nama ini ini Februari. Itu baru ragu. Sir, mic itu সামনে নিন। Ini COVID vaccine. Tuy dari sini habis ini ada kilometer kilometer. Apa yang bahaya itu? Kaki kena. Tahun bagian kita ওখানে রেকর্ড নেই কিন্তু কাজে তিনি কি করেছিল তারা ভারতবর্ষ হয় না ধাপে ধাপে পেজ ওয়াইজ ভ্যাকসিন চালু হয়ে যায় পুইলা অ্যাবাভ 45 অ্যাবাভ 65 অ্যান্ড কোমরবিড তাই হেলথ ওয়ার্কার এন্ড ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আবার পরে এখানকার অ্যাবাভ 45 plus health worker and frontline worker. Our product people above 18 years, মানে 18 বছর সামনে যারা ওকে একই খাইতে কাজে তিনি তিনবারে প্রায় অলমোস্ট 80% বর্গন দিতেছে ও সময় থেকে একটা অরম্বন হয় ঘটনা ঘটি হয়েছে kita কিভাবে পাশে থাকে কারণ কিংবা কয়েকদিন আগে যখন সেবা অনুযায়ী dua masa vaksin lawan pore, ujung pore, ini bisa kita cari masa, buat kita kan. কিন্তু buat gimana kalau কিন্তু dua vaksin mana lagi? Jadi, kalau jatuh no, mesti naik sama saja, so cerai. Satu vaksin kan, kulo, ketika HP ko, healthcare rumah yang dokter, itu berai bahan no, bukan dengan kawin naik. Kerana dia masih ada kaitan dengan. Dari Hindi apa Hindi? Dua orang kita berkawan. Jadi apa itu orang itu? Oh vaksin baik, penangnya di gue. Tapi sekarang baru orang kiri kan. Apa yang desain orang vaksin program dia kah? Apa sulit temuan ni? 80% saja jumpa, 100% itu kena ni. Apa gitu? Enggak. Tanya enggak cuma. Sendiri kita pakai. Awal sini na, ni. Oh, COVID vaksin. Rumah jadi saya na, apa seperti saya pakai. Awal tu lagi tu, oh COVID vaksin ni virus apa ya? Kan cuma, virus bukan besar orang ni antibody sama ni. Antibody tu mana? Kalau antibody ni bukan apa protection dulu. Itu kan apa production ni? Kok enggak? Oh, antibody, ramai ni. Bukan betul itu semua nama. Dua sektor ini mah, armong, mungkin ni tembok. Awak kalau nak COVID vaksin enggak? First dose itu second dose, 80% atau berapa? Awak berarti itu second dose. Awak kan enggak? Tak enggak? Oh, the vaksin tu mana? Aro live vaksin, dongkon awal genetically kita, abo inactive vaksin. Inactive vaksin le, bahaya virus, bukan itu lah habis, bukan ni develop kena. Abo mesti mana? Abo tu masalah tu macam ni. Baik. Abo no tentu, mana? Adun saya kan kita bisa sekali. Kalau hamba विश्व स्वास्थ्य संस्था বা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বড় ফিজ ওয়াইজ ট্রায়াল করেছে প্রমোট হয়ে বা অ্যাপ্রুভ হয়ে ওই পুরানো সিনিয়র তাঙ্গে বা নোয়া যে ও দেখাই তো না মেটাই সাকো নোয়া না দিয়া বা আপনার ট্রায়াল নিয়ে তাও ট্রায়াল কমপ্লিট করে যখন যত ভ্যাকসিন ছিল অভ্যাক্সিন যারা এই গুমা no dan Argentina, sí, es probanankan. Awal pura saya approval dulu. Ini World Health Organization approve saja. Communicable Disease Center Atlanta approve saja. Okay, ini Barbados ni ko.
ICMR, National Technical Advisory Group for Vaccine and Immunization. Both were to take it. Our university, Gomaze, Abu Pisa, we take Gomaze, Saku, bonus. Okay? And all the minutes of the that is someone in that way. It has taken to go like. It has recommendation to go lost tonight. Then you go production in that. That is in the way. Not only the digital vaccine has a care, then call the machine. So,